nasabak na pulin na ulan ramalang maka yaitu tawe na harangan ipo ng Allah Ta'ala nagisa tinaraka watakkalina. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Iro tawe ang nariko ang kay mapuasang ni ulan ramalan dengan penuh keikhlasan. Maka ya dampengi dosana yang telah lalu. Jadi situngan nakatelu ulah Pak. Maka day nabita syahrul rajab syahrullah, syahrul sya'ban syahri, syahrul ramadan syahrul ummati. Jadi ia ular raja ulan na po Allah Ta'ala, ia ulas sa'ban ulan na nabita, ia ulan ramalang ulan na umat na nabita. Agama nana ia kutuma bicara amalan, ia ko ular rajai ipegay istighfar toba. Ia ko ulas sa'ban ipegay masalawa. Kalau nabita. Makanya ulan na nabita tuh. Ia ko ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Ayan na to ampay puasa sampai jam penni sholat tarwih. Pasti salah. Lengi itu sampai jam penni lengi sholat tarwih. Ia ko sholat tarwih ramalan ini jamah. Ia naliwangi ramalak dena ni jamah. Ia ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh. Nah, jadi ia ko sampai jam penni itu sholat laili asana arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya rumah kiro. Tapi ia ko taraweh 20 rakana. Sen raka biasa di taraweh tah 20. Ah, angka tu tahu maka da ia ro taraweh angka arwa situngan nade. Ia tarawih 20 sampai jam penini arwah rakana. Makanya tuh dia itu nak ada sholat tarawih maka dami sholatul lail yaitu ampai arwah rakana. Mega tuh tahu nasa de angka hak desa nabi teh cocok ni. Ia roh hak desa mak bicara sampai jam penini. Maka dari Aisyah Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat sholat malamnya ditambah witir 3 rakaat. Gitu? Tapi ia kota tarawih 20 rakaat. Itu ampai Pak Oko Mekah, sin rakaat tarawih nate 20. Masyere 20. Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Itu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male arwa rakana berarti sholat malam. Ya komeki male matarawih berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian kata cek dek perlu sampaikan tentang makan sahur. Ya roman resubue maka dai nabita maka kan maka dani makan sahur. Kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka dah 10 menit, 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Iya na waktu yung rimanre. Iya ni ko yolo na nyero tanya sahara sana manre tanga beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesang akhirkan. Capak namun roy manre. Makanya itu ya, tapi aja tak salah paham. Itu ya imsak pinapakak mandre subuh. Ya, imsak pinapakak mandre subuh. Tapi makalasi kak. Ya sama makalasi mandre muka jolo, tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan, jam 4 biasa mandre kak. Nah, macawe pimatu watue maka 25 menit tanah imsak, malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napakak maniak manre subuh, ya ronak manre mama. Paham ya? Nah, magini Pak Koro Pak, itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor di lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu, itu sunnahnya Nabi. Yang kedua, makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi. Yaitu Nabi teman resubu karoma teluk batu.
Kemudian minum air putih. Nah, minum hijau cek dek we. Napa minuman reka roma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre kan nak bali. Maga ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh ko karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 lima. Makoro. Kurma. Yo pui di bese gan rusuk bami. Ya ko macam ni cening ipegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Iya to nanti apa upake kong kata memang puasa nama rajin na sedih maka dawat tua galungangi na tua puasa to aja mau terus ai puasa tak tapi cara taman resubuh. Cara tak manre subuh. Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre paje halusu, talay yaronanre, tajapu, ita sampai nanre mate kewe talay. Napati mau. Kemudian yemma ibauna, dibaca salawat. Napayan re kasarana. Yan itu nak kadapan re nyawamu. Supaya dia tu mododo nyawa ko tu puasa. Kemudian alasi yang kedua, aja tapi si bapak kanrean. Alasi ronan rewe, kemudian aja timawi, cukup yanre. Aja na tu mana pesa. Napi baca salawat, napi yemma. Yan itu nak kadapan re ruhmu. Napi alasi, napi yanre biasa. Akataluro. Nah tuh, jadi pertama, kedua, ketiga. Yan itu nak kadapan re watak kalem. Aga gunana pak, namuya itu taluya tanre gan na to. Angka to biasa ko mapuasa nasa dito ya umaliwasa madakka ma. Okay way na kunci na mati ito. Angka to nasa ya dito siya ya kupura buka umadodong. Di uli marigagay, berarti nyawana din na panre ito. Namo to sikiri nang kato pa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasya. Sikiri na rahasya ka, sikiri Nur Muhammad, sikiri na ruwe kay polo ko pangala taala. Cuma dia bahas ya, perdi ulu kimatu ke yaro tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang, napaki manre. Kuncinya aja tepak genak bali timpu tak, paganjil. Maka dawa mawatang itu sas. Den rule bilang, ya kode tu le bilangi, ndak usah dihitung. Tak kalangi bawah nih. Mepi masomatu, napaki malanan recede, napaki minut tabagi telur. Nah, itu. Jadi capak na. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu we na al-kausar. Yaitu we ekuyomangi mapella maceke. Usahakan ni macake pitamai matamai itu pada wa elet tu ilalam. Ya ko ya tu pak namu dua ngaso tadi ini udah na marigaga. Ya ko ya tu. Wa si jaji ngatasan. Ya ko mampalai tamai na petate sa pulo rakoni. Hukum itu mon rokun Cina. Madari gitu makada maji sa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tangga susah di ngorakong madari itu menyamas di letu rewe dia rakong hukum itu wae dia ni pahangi di hukum itu pacapuran na yama jadi aku tamai nama pala tahu lagi pe emang itu kuncinya namo maga rajin apa namo mak dompet dia nama rigaga namo turu pusa emaga dia nama rigaga tu lima nyama papena dingi tu lima cekek oleh lalang. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasam. Jadi Pak Ustaz nasa 10 terakhir. Dia na tumang puasa agak kumani je. Mage nasa ba iya roses sana Pak nasa tumak balu. Sesuki turu pusa emaga rakongi. Pak takapo manang pengelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak. Narasakan betul. Ya komeki ma puasa. Ya mau dipakai, makada meki ma puasa sunnah, nama dari marajing, ya bana tu tak pakai. Ya kode nanya tu tak pakai, tata tu kabani lilata ko kadangata ko asia ngangi. Komoto ki weden tu sempat makan sahur,
Tatu tu bani lila to ko capak nak kadang tak baca nak atai nak ketelu. Napa masalah wak cica napa yemak. Itu. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampang ya Pak Bu, ya modal lah. Ya, modal walengi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Dah. Cuma mega je tahu mah puasa tuh balas dendam nih. Dek tahu ngesan Andre kosoi tapi 5 panen Andre koni. Balas dendam itu. Ya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilak gala sekota kalebe. Melu ilak ga. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume mato Andre darah. Ah, maki itu. Racume mato Andre darah itu. Apa itu watakale Pak yero sarap kami mati ya sel sarap. Yero sarap nolai darah yero. Saluran darah itu nolah. Yero darah Pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah. Iyalah kali barakang nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumulumura bandrena. Do macare Pak. Jadi yero darah mako mati itu sarape ya kotolinolay darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke okoro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko to mapuasa nasabak de gaga andre darah nasabak de na to manre iya na ronalo kue wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasabak racume mato nalaga. Ya na tu ampai no tu timbangannya ko to bunga mapuasa. Sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo. No. Tapi ya ko hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman itu no antara 2 kilo sampai 1,5 kilo. Tapi ya ko 20 na ke atas menre te matimbangan itu. Yan na tu ampai nasaba ya tu ampai maka dan nabita saumut tasihu. Puasa ko sa rekwam mangimadisik ko. Mega po to nasa malasa maya ko mapuasa. Edo nasaba de napahang. Makiro tapi aja tak puasa balas dendam. Kaya 11 denda de to ngesanan rekosoi tapi si puluh mana depai korewengi nambak materu. Nah alam yang kanguluan na nasanre na patulina timpu taci cacagoren. Itu yang jadi masalah. Itu makiro. Nah, makanya itu Nabi dalam hadis Imam Bukhari maka dari orang Islam, orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk nah. Ia tu kau tahu matandre tepat na dena megan andre. Kau tahu makanya tepat. Dena meto na metaman re mega tu. Ya nang katau magala manre maka de gorota malam tepat nih. Itu. Jadi oke itu. Dia tahu kan tahu pandai ini kan hadis babu makanya Nabi ia tu tahu mata apa cik dimi perlu napake komandre 1 usus cik dimi perlu nanalisari yo po tu kapere si batau munapi komandre pitu perlu nanalisari gitu. Jadi tandai itu to pandri tadi itu namanya kan andre cede. Yo pui di bahasa nostase hais magala ki mandre. Patannya apa ulama tuh. Itu. Jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru Taki Jabdur Rahman Abodale saya tanya kemarin, kok itu guru teman dari kata lu mina japu kok tu penewe nala ni tahu. Kata lu mina timpu nala ni tahu. Pak jadi nasaba si dimetomi peruna nalisari iero sesae tatutu sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapas saya dia leta makoro. Jadi ini harus dipaham betul ini agak berat ini. Hukum itu monro Pak kuncina. Iya nae ke angka Pak disengang ulolo ngaserena soko guruta Ki Haji Sodik di Parepare. Ternyata itu rahasia negorota kali Pak Bajah
asera pulo na apa taong umuro na cicak ba malasah nito manimate na ipasa lo rumah sakit ciat tama tapi nipasa agar rahasia na ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya dari anaknya Gorota maka dia itu Gorota kali Pak Baja ya namelo matinro pasti manre paji ya komoto langsung manre paji memang apa minum ternyata itu Pak di kitab ada saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini itu ada ternyata ya Pak JW Pak Buralada jadi demetona wat dingin asu ya tu Pak JW jadi aku mana suka joki aja no kuryase oringnya tatari Pak Jenopi nopi napa Pak J itu supaya mencaji Pak Burai makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit kak purani orang pengat toh maka daya kopat jenan rete talu barakana nomor si di dega gak tau komanre Pak JCD na pamanre pure manre si Pak JCD pasti macam itu nasabak don na Ibrahim macam itu kong kana tamelo ki ko macam itu sore manre Pak JCD na pamanre cerdas otaknya itu yang kedua dia tu kagak tahu nak keracunan makanan komanre mi Pak Jena pamanre dega makanan apa buelo na dega yang ketiga dega agak aron itu nak dalam masyahwat komanre Pak Jena pamanre itu berkah apa jadi itu berkahnya garam itu kuna pahang itu berkahnya luar biasa itu pasidak kana meto Nabi Ibrahim kemudian patarui jadi iya matu tak tala dasar jadi iya komat tarawih ki 20 rakana natako madwitiri memeni makanya ko mawitiri memeni ko pura ni matarawih 20 langsung ni mawitiri supaya talolongan ni apalanna mak berejama matandri pahalana do as-salatul jama'atu afdalu min salatil fasi bisa berwasirina daraja 20 pitu daraja nalolong atau mak berejamae ibandi tau masam paya cedik dia betul ngan ya rosi dia daraja dia necik dia pelang maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia na to melo sele cik di budu lawang ko suri mondre na Allah taala itu satu derajat jadi ilolongan ni sunnahna berejamae ya lai berejamaah jadi ya komoto ki matu masam pajat tahajud aja na tawitri pak maka dia nabi tala witrani illa billail dia nawat dingat kedua teh mawitri siwani tapi aja lalu nade tawitri aja lalu nade tawitri ya awitri ki pak maka nabi teh siapa yang tidak berwitir tanya golong aku namun sirakan nih, yaitu Abu Hurairah ipoda memang tu aja lalu musalai witri menamu misirakan. Jalalu. Itu witri nasaba ya komelo ki mancaji walin na pong Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Allah witri ki. Dasa ki upoda maka dia nang kata ma witri mo na pamatin ro dia nang katulu-tulu makalele. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sampaja witri itu. Kemudian ya tu madari angka tahu pura berhubungan wanina na melo manre subuh de apa pana pura dio kada di moga wedding a jenne ki jolo na palo manre aja mo tadio magi dato ma jenne angka kilalan na desa enarante maka de kong katau ajun nurangi na de na jenne nanre arone na tui na kundrui dale na patapulosona. Makanya ajen neki tapi aja jo tadio. Apa lo kamaki dio na capu wetwe. Jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurange na reko ajun nurange na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio. Tapahangnya? Iya. Jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atangas sopita dio.
Cuma nasabak melo ki masam paja subuh, makanya kita wajib mandi. Nah, makiro, paham ya? Jadi koto ajun nurang, na melo mandre subuh, ajene bawani, tapi ya ko piki namo de to majene. Lobani mandre. Nah, cuma iya ko hikmah, maka de ajene ki, nasabak na kunrui dalle e patapulesona. Nakiro, idi mani, kayak kami tolah. Itu, iya ni ko berhubungan ni, kosoy, mapuasa, makunraya degaga dandana, na tolay ban ni cik di puasana, arwanewe 20 mapuasa. Berturut-turut, 60 na sona. Maka damagi na arwanewe lay suruh matola, makunraya de, na pada-pada melanggar, maka de guru tapak propure sihab, de na tama bangkung e okko wanunna, ko de na lempu. Jadi bangkung e salah, tanya wanunna. Tapahan nih. Maka itu, yampai arwanewe, yaling kafarat. Maka itu situngan apa? Tapi iya ro tau pandri teh Pak, termasuk Imam Mali angka lelep pendapatnya. Leleng. Ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin. Berpuasa 60 hari berturut-turut. Iya kok Imam Mali de murusa puasa mucidi tatta imutolan na pulo na sona. Imam Malik. Jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi namo de na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay. Magay Imam Malik matan rekalena na pakalu akalena na sangang kamabot timparu makalasi. Minum ijolo na pa berhubungan. Coba kata. Kung kabutin paru makalasi. Jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa, 60 no tolay, tapi ako minum nga jolo na pa berhubungan, kaci di no tolay. Sehingga maka day mamali, pokok na yan mo batal kangi puasamu, tatta mo tolay 60 na sona. Apa iya ro na kita ora makan ang kakamabot timparu matu makalasi? Itu kere. Iya naro alasan na Imam Malik, tapi tau panditaliannya dia napake Imam Malik tau nih ha. Maka dia Imam Malik pokoknya berhubungan ko mu batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tata 60 na mutolay. Pak makalasi matur. Naisame man Imam Malik kadang kamatu tau makalagi. Ko botimpari na macina lakda ha. Pak mega tau mapabuti ko mera malang. Nama Cina lakda, nalapasannya lo minu wesi kaca, na pertama kamara berhubungan cik di menina tolai, apa pure minu? Ite ke, iya naro nakade mamali de, pokoknya ia mun rusak puasa mu cik di, 60 namun tolai, gitu, iya ro, demi menjaga mengakali agama, makiro, ini mesti paham ya ro, itu kaidah fikih. Kemudian, iya tuh koto masih kak gigi koto ma puasa de na batal puasa. D. Suntikan juga tidak membatalkan puasa. Suntik kecuali insulin batal. Kok insulin? Karena insulin itu human being. Itu berbentuk makanan, sel makanan masuk. Jadi batal. Iya kok masih kak gigi deh mereka. Iya mi kok makalimo mo kicica katalu talu ay cica tema idu ay masalah itu. Jadi iya miko melo ki aman pada miko to majenne maka na wadi ka to makalimomo iya kuidi de tulip sare sa di makalimomo labi miko aja na labi mo tidak patamay we inga de aja na kasunami le rica bani lima na pay patama pak jalo mako ka de na marigaga iya miko talay tiro ima ko ay masalah itu. Jadi itu penting. Kemudian, iya tuh taluai tau natung kapah. Tau natung kapah talua. Iya kode to natung kay dia na batal. Ide na yamanan na tau taluai itu batal ka puasa. De. Itu
Ya ko mangutoy na mabok na talwa, di na batal. Kadai iya mi tapi ang kami to tau pandrite tu maka da pokok na ya mutalwa. Maka dia tau pandrite te ko ni pe tau buncang ni. Buncang itu, mau dari itu ko tau masola ada na rokok tappa buncang. Batal itu puasa na. Kade natung kayero, yo mi kana koti tiga ro na natalwa, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan nona maka dia ko tau buncang kade natung kai. Tahu mabuk kendaraan dia nak tungkai, makanya itu tidak batal. Jadi iya ni tahu nak tungkai, kira satu natung koti tiga rok natalua. Iya tu membatalkan puasa. Mandre minung mak bele dek tu na batal puasa tak diskomi. Iya, tak pahami. Manontong anu makaleleng ay masalah aja. Lebih mui ko matinro ki daripada menontongi nung kaliliang. Lebih mui matinro. Makke palan ni ko to matinro, ne ko to manontong. Kecuali menontongi pacarama dan mereka. Tapi ya ko menonton ni maku mui sorong ang kanya tu pak maka he guys na HP makokoy. Maka ya mapa mulai makalicu boy kang kapita manang yang kemana ha. Iya, jadi ya ko meki amang iya na tu nak kada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah makadai annaumu saimun al ibadah tinro na tau mapuasa ibadah jadi ko tau matinro mapuasa ibadah hukum Indonesia itu tanya hak desa tau pandrita mi paui ya ko ara ini cawaiki ko ipaui maka da manang ka makya palatan tinro na magai ya ro tau pandrita riolon purani na buktikan maka dia koki Indonesia teh monrolat dia mangi ko matinro ini ya ko de. Pak iya nama subulak matanang katau baju calepa na ita diskusi puasane tu. Atinro bawan no. Apa de nagado sana teh ko matinro ya pak namo man na masalah de to gaga. Itu makiro ya na tu nakada tinro na tau mapuasa ibadah na sama ya ko de na tinro wat dingi pulu dosa. Iya ko matinroy de na napulong makuram ya palanna do ya makiro tapi iya ko majenne kinapa masikiri materu masikiri naralanya paringarange na kanay hadesa maka de na bitayanang ka umma ko majenne na paloliu na sikiri gang kata de paringarana siya jangi matinro seko iro watun na ibila masampaja sunna ulo na pangala taala ento itu kanjana ko tumak jenne na patong masikiri na tak diperingaran baca la ilaha illallah gang kata de masalah apa telu tu agaga pak mana salat tu nomor si istighfar mana salat tu yang kedua salawat mana salat tu yang ketiga ang kata pandai tambah ini masjidak ko tau kasih sila ada mana salat tu namo puji riale mo ko tau kasih sila ada tu ngamu sidakai latu tu jadi manas makia palang istighfar manasah salawat manasah takziman ala rasul itu jadi iya tu jama-jama magampala ada astagfirullah iya itu ko ramalangi iya ipakewe makanja al afu aja tak ada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih makanya ipake ti saliwan na ramalang ya kok kirmarang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya tipake magina al apu ya sange al apu lay tip lay susu lay kare ya ko makade istakpara lay tutu itip eksmi ang kami dosa ilalat tatongko mi ya mi ko makade al apu lay kare ni mati na tadeng jadi itu ramalangi malak gadosa denak tutu dosa ya ko yan tu makada al afu makanya tu Allahumma innaka afuun karim nah itu pakai nah sabak gami matoy nah ya ku tip eksmi istakpara sana isang istakpara menutup yang ada nah itu pada ko maroki na salam malaki tip eks na paywarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputin pay tatday yo po ko ikare imakade al afu itu sampai sampajangi malagados apa makade Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, malagga tu denat tongko.
Nga tu ampai mandari maringa papena din nate kupure mas sempajang. Kada we maringa sa di je kupure ka mas sempajang. Itu sebenarnya al-afu. Pak itu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad. Isa na sampajangin menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50. Dega gatau mulai male isa na 50 kecuali na bita. Ia sahabain ke 40 ni. Ang kato 45. Dega suku na bita mi mulai male 50. Makanya ko detul le male isa na sampajangin ro 40 30 na. Ya ko de tulle 20 nah. Ya ko de mo patulle male 20 10 nah. Ya ko de tulle male 10 na mo 5 mi. Ya ko yaro 5 de to patulle 3 nah. Ya ko 3 de mo patulle cidi nah. Maka dai si Abdul Qadir Al-Jilani namo cidi mi isa na sampajangin nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat cik di bawah pala ikut tulle male 10 jadi itu sampajangin pak tanya tujuan kan tanya tujuan tak itu sampajangin tanya tujuan tak iya tu sampajangin ala nih ipake si pak bicara pong Allah Ta'ala. Makanya maka di guru takali si dendre pakak kasa. Ya komelo ilangi ripatolo katamu pakeni. Ya komeko malangi da apela sama koro. Jadi ala ni ro katangi, ala ni ro pela tanya ro tujuan. Sampajangi ala ni tanya tujuan. Jadi tujuannya melo ki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Na tumilau ibutuhkannya. Ya na to ampai ang kamana sampajan nagagay meloki joka sampaja sunat musafir sana yukun itu ilau puang ngeme ka jokai pasalama ka ako akataku jokai itu yang kalasa dena mesau wakula syawal matu tajam namanya sholat sunnah utama kapuran upodami bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kiasa sampaja sunnah istihara malam may tepa ang kayasa sampaja sunnah mutlak siagi yulek jama tak don rakaci di berselang ya na malam masa di tapai nak lauki hamala wai jenne na paki masam pajak iya rokoto kata bere lapas samimati sinin na wading ni mak ganggu jadi pada iya rumah kada iya na kokoto kata bere na ipacikin ni mati aje be kusuk jadang ngero pada ni koto macikin ngokolangi itu. Kita coba gak nama-nama bialeta. Siaga kan atau oku isa na lino. Nama-nama ingere. Siaga kan atau kulino. Karena pada mi kasi si batui oku tangana padang pasire. Unro dan ni taro kumelo yalo kuran na lino. Iya na royala akali barakam maka dadani paya edega gaule dega gala haula wala quwata illa billah. Ipacikin ni ajebe kusuk jadange. Napay pakanjaki silampuna ati napaki kata bere yitai alewe menre mangolo lori pong Allah Ta'ala napay singkaru akbar tumangolo na ayan na to Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini ibaca pati Bismillahirrahmanirrahim nasabaasan na pong Allah Ta'ala yang maraja pakkamase iya ko pengasih berarti tanya rupa tuh tamak ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Pagka masina po Allah Ta'ala nalengi yan na rin pangulo. Ar-Rahmanir alhamdu sinin na papuji. Tapangulo ni. Maka dato ko makaraki Bismillahirrahmanirrahim maka di pong Allah Ta'ala napuji atakwe napuji-puji ka atakwe alhamdulillahi rabbil alamin ang kay papujin na atakwe lokoria Ar-Rahmanirrahim na panasay papujin na atakwe maliki yaumiddin nangakui ka atakwe iyaka na'budu idi mi pong usompa wa iyyaka nasta'in idi to mi puwonre mi law tulong ang ilaw ni talisari niya ro aja ni paliwa babang ya kana budu ya kana nasta'in talisari vi jadi iya kode talisari ya tu sampajange tala tujuan mi
tapi ia kota liseri ya tu ia na tu nancagi ala kama gitu talisari pak aja tapala bawang na iya tu sampajange pakak kasak minalengi puang ini pak si pak bicara langsung apa pura ni nabita mak wala bisa pulo tau di pagaga ala makanja nawat di si sumpu sisa si bapuangnya angka si kiri tapi aide angka baca korang tapi dek ah ya na tu nakada tau pandrite ko si pak bicara si bapuamu sampaja ko iya komelo ko mangkalingai ada-adan na puamu ang ngaji ko iya komelo ko si bawa puamu tapak korok ko oke makiro iya sanya tapak korok dia ka baca to cadat dumi bawa rokok makoy patundu ulu napai nawana we pakamasina po Allah taala adam pangan na po Allah taala kuasan na po tau make tu pak ko nasawari tati we matana nasaba nangakui po Allah taala si jamni atu nasa nabita masarolat bine masampajasuna si saburakana makiro angkat tu ibadah pak maponcok magampang ijama tapi matandre palana tau make tu iya na tau make itu tapi jarang jarang madar itu kata nasa ketiano tama sih tapi matinro tu kota belum tentu to matinro daripada di ticamana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yano katuyano malas amput de angkat tu tahu pak tamana masih tapat cuku nagay nasaba napakarajay bola nonroy makasige lori pun de na may makadadalino ko tilala masige mamakon ang katawang ako ito Pak Bu. Jadi ya roti ngerangon na iya kana abu dua iya kana stain. Maka dia po Allah Taala satu untukku dan satu untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada itu ko maka dia po Allah Taala ilauno waleko tapi materu kiri. Dia na to mangilokoro iya kana abu dua iya kana stain. Napa ini na siratal mustaqim maka di pada ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilau na makon itu jadi aja talai tujuan sampajangnya aja tali tujuan ya lay pakak kasa untuk sifat bicara langsung pengi ya lay pakak kasa untuk pangoloy kebutuhan ta ya lay pakak kasa untuk burai bila satta kongka ya na tenang kiasa sampai sunah aja paham ni dito ko na ba na tawujero hah? Dena baca pak baca mau ya toh moni maki ya ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit maka da iya roko ramalangi tapalak mojero pak dongan na narekotomelo buka di Allahu malakasuntum wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin taman yang kedua yang kedua engkau pedona cidi zahabas sumau ditapla ero maki yaitu Allahumma lakasuntum purapi bukan dibaca karena di situ bentuknya fi'il madhi bentuk lampau sama itu zahabas sumau batalatil urdu wasabatal aju insyaallah telah bahasa tenggorokan marica aga 3 ro na tadi na pura minum nah cuma mega tau dia na paham ya komeki buka bismillah ki napa baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan Allahumma barik lana ko pura yaro napa ki milodong pura pi minung mande cede napa langsung milodong maka dai ukun itu nak kada untuk hambaku ada 2 bagian berpuasa satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian iya okwelino ya koto pura buka ilau nyokoro okku itu itarima pak dongang yang makan jalan cuma ini koto pura manre soromi sandre mestinya koto pura manre cedek na peminum di situ kita letakkan gelas gunakanlah berdoa karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala inun nojolo enapa ko milau okuya gitu Pak Bu
Tapi mereka tuh tahu dia paham. Dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Entah. Nampak tentu itu. Si bawah tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu. Jadi dua tuh waktu makanya lada antara menjalan koto pura manda subuh si bawah ko pas pura ki buka. Ya tiak ko pura kak buka monro kak joko tu cinampak. Sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah. Dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang Allah Ta'ala pada ko na podangi kadawe pura ni mapuasa taku na piga uparentaku. Inu no jolo. Pura minu pada ko makadi Allah Ta'ala ilaw no waleko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako matu ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Kau pura nih buka ilau nih, yo pidi yasangnya rot nikmat na kotomanre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna roboa. Pengerang ya roh. Namanya miro suku insyaallah suku. Jadi ya ketulen nih tentu kami ya roh insyaallah suku ya tuh. Jadi apa selengah mandre subuh talalungi sunnahna pas dia menik ke Roma. Itu kemudian kutu buka gunakan ini laudong. Ya ronna witiri usahakan ini nama witiriki. Mega tu makun rena sepek kuni pe kutu manasu na icoba. Tu kena batal. Puasa ya kota mai batal. Ya to do kami ba napa ya anu kulila, napa rasa napa ya micuang itu tidak batal. Nah sebab dia ni mak. Ya ni komelo ki amang angka papa guru na to matoy riolo. Maka dia ko to manasu na meki misangi makanja pa jena rumpun na. Laitaro mi bali may makok ya se na napay kamu ya komalite berarti makanja pa jena. Tuh Pak disangang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja ni poda mana makanya matu makun rima nang kanis sama.